diken আর condition of the ADC căng chúng là nó có căng chúng ông ta nó tao xem nó phun nó phun nó có khai ngầm lên này ra thùng này anh nên nào này thùng nên anh thì một 정부 서로 레비뉴 কালেক্ট শুধু ফালনি পারপাস বে না বাগ নেন বাগ আবো जों प्रडाक्शन खालायबाय परे खौल डिसिसन लायनाय ता बाहाय खालायनान किना খরচ 40,000 ঠিক হ্যাঁ ওটারে যদি আমরা একটু করি এখানে কিছু স্টাফ ফোনটা কোনটা রিপেয়ার করতে অফিসে কথা বলাবো সাবমিট করে দেন স্যার দিস ওই যে আপনাদের এস্টিমেটটা কিছু পাবলিশ করতে হবে Ini an logo faisok faijak jeng ini South Zone ni JDU bai malaikat te orang ni gorji sab JDU bai malaikat te bu sini beskang ni samong bomo tangja nai tong ba tang mana ja om harona seng nailai nai tabok angkila ni sab JDU bai bu thangai malai ne nge tabok seng oro phaiwe JDU bai kok salai sini beskang action plan te jeng samong bu tang rong no discussion khailai kha daiti sini samong beskang betang no pairona ni bagai ba samong sena ni bagai jeng kok salai sini jadi no dagi kha nge jeng oroni bisingo kobangma sini samong tangjanai tongmani tabo sini state edisi hapangte state bai jeng bisa kok banglai mani je samong kasalai mani mahai project tongu rega ro jeng rega state by dozaka bosro 1000 hector khlaiwi nge hothak chake tabo kisa komiro rojak 500 hector si rojak si nge aro bisingsa si tabo dm ni letter phaiwe jeng bono discussion khailene minister rok bai discussion khailene jeng oma haike samma khaike to jeng samung tangai ni yagu bini oma bai অনুমোদন বাইছে jeng ma tanai haike to jeng tangai yagu je samungna jeng chini individual chini ADC on ADC authority by jeng tangmana jat hairokno jeng tangnai tei boni bangwi ADC ni torof theke jeng raijyo sarkar ni thani bo koimung narongnai asa khlaibo jeng daitini o solution kariwi manai teibo jeng chini kila amchai tei o gorji amchai ni oroni fisheries ni project rok nailainai tei jeng bwskango kwbangma chini ADC ni je step nai tongmani no pairoi sabai me phano kisa jeng o media ni bisingtei jeng highlight khainani musugo chini tabo khotong kwbangma paijak oro tongmani jeng tabo baglaibani bangwi chini inquiry committee tongo borok daitini report onai jeng bwskango daitini bagnani bagwi chesta khalinai tei chini irrigation ni samung kwbangma chini step najak tongo nini road ni brick soling ni step najak tongo bo estimate dong nok khajak jeng bono bo chain nani nainai tabo fisheries no hete 1 crore mdm rega ni bai jeng khaijak oro journal ni bisingo all over Tripura ni 50 crore ni project sok khaijak teibo jeng dombol project ni jeng 90 crore ni kaisa project snajak bono tei clean khainani bagui chini domboro nero jotono saimano atori angui tongkha kwbangma nini tamsna o jagao morok boroni chamung mane tui haya angui tongmani bagui bono jeng scientifically tabo clean khaironai 90 crore ni kaisa scheme project khlaijak already ni approval ungjak tei bisini ADC mas ni bisino LED light 500 ni sai kwbang LED light chanajak nai tei tambo snai aroni khomlung park behaino senawi rojanai bisingo naijaknai tei tongjaknai hairok entertainment khaijaknai hairok ব্যবস্থা khaijaknai khomlung amchaigo jeng tabo khaso jeng
वाइफाइ फ्रि रनाय जतनि बागै तै अमा हायखेनो फिसारि सबो जों जोंनि दम्बर 50टा रं तै बर'नि आरमानाय जात अमा हायरक बागनाय जोंनि प्लेनिंग दङ निरक कयेक मासनि बिसिङाव निरक नुनाय जाहाथे जोंनि आरङै फावलै जानाय जोंनि ताखक जोंनि तिप्रासारक आरङै मानाय जादो रंबाय ओंगे तै बर'नि फेमिलि इनकाम खायमानाय जा अमरहाय जों सुबासु खालायनो जतन साइ दङ जोंनि एडिसिनि हा आसु दङ होनो किन्तु जोंनि एडिसि हा गोबांमा नैनै दामोसोनाय जेनेरेल बाय उद्रु मुद्रु जाजा गोदालै थांजा बनो जों साइन्टिफिकेलि जों GPS बाय डेबार्केसन खालायनाय बनिफ्राय जों पाब्लिश खालायनाय कायसा मोबाइल एप्स बो सोनाजानाय आरो बायनो जतन सायमानाय जे जोंनि जिअग्राफिक कन्डिशन अ गरजि ब आनसायाव दं ब मोजाव दं अम जतन सायमानाय अमा हायखे एप्स सोनाजानाय तैबो जोंनि एडिसिनि रां हाफाय माने खरसं माने अम हाय रक जतन वेबसाइटनि बिसिंति जोंनि एडिसिनि वेबसाइटनि बिसिंति जतन सायमानाय जा अम हायखे महाराजानि वानसंनो आइगि बुसावो जे पाब्लिक ने ट्रांसपेरेंसी जों खक्सा सबायबो खक्सा ब जागा सबायखा अम हाय नंनाय जात अम हाय व्यवस्था खायनायनि बांगै जों प्लानिंग नाय दङ गय बागाननि ने अम बाहाय प्लान्टेशन जों आरो हायनो 50 crores नि कायसा प्रोजेक्ट सोनाजाक दङ अम हाय गोबां तलुक तलुक जों सेंट्रल ते स्टेट नि जे जोंनि दामोसनाय फान माथाय प्लेनिंग नि हयते जों माथाय रनो जों तलुक तलुक खायै दङ 1.5 मासनि बयसो जों अनेक किसु ताक बसकांनि सामुं आगावै दङ तैबो बसकांनि रं नुबायनाय जतन हामबाय